The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, pakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point rewlak. Just wow. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyong Rim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ka Jaintia Students Union, haka arpusan tarik unailar arjar penrio. Kala dawa badai ban pensang Yeshua yaka examen grade 4 bala pelong daka district selection committee bad dawa badai ban penbahasua yaka result jongki examen ki barim bad kenoru bekidon ki jingduna. Haka dorkas bala IT hau deputy commissioner ka West Jaintia Hills district ka seng kala dawaru badai ban penbet shua yaki kenrum kenram haka rukom tap ka district selection committee. Ina liang yang kasai ni di chamo DC. When the Dawai let wa you can get exam go open man ga arkhande tarik wa postpone try ga chibet chipor kita hi go Dawai ni exam wa postpone ga to wa khmat do to yo wa ni ga result grade 4 advertise kina do arjar ko we wa deple gi interview hadu ni banai june arjar konru ado negas ngi pam yo ga result kate open man ga khmat do wa nei liang ga sain Dawai wa postpone try ga ni exam chibet chipor so we ga banta le yo ga ni ga LDA kamu man kata em ke kes support high court jing itu wa kata ga jing subai ga discrepancy ga corruption go em apa ni ga dia sin dan itu ida ikam ga sai ni da Dawai kat puyu solve ni kat puyu pen baik igini gi agi jing itu tungkam tungjam ni apa dia si was Jaintia Hills em kam pun sangat cuai gini exam jing itu kata ga benta segawi ga benta le iwan kenang ini kamat adin waki wabon lagi candidates dan ni nong chong chong yang rilom Jaintia kelima kali sewan biar ka sai nyong i ke JSU em biar ka ong i pi ke JSU ni por kerek ni mentau pait ba kerek ni mentau wabon walang ni jing mento yang student candidates wabon gi benta ndre katun ke JSU i jing to ga ni issue iulit i ni issue tanga ngai scam o pait ba di candidates wabot ina din jing to ga ni benta wa khmat do kesain banjur ha gani kejing chemo DC wa kan pudep igini waro idalai lembiu pediang ini exam do pen man gi khnang yo ai ga jing senia nau pait ba em kam chao postpone ni chibet chipor gani kesain la kwa ko pha ga message ko clear chi pait ba chi candidate subaro wa mani wani wano percaya ga tungkam tungjam dari percaya ga sistem don ni dari sistem yang iman ko iman subago kon ga rilom Jaintia na ga por oti ga por yugi kena go krek stom met wasngi your eye kena krek stom kamada yo hepo go wi ga kes po high court haga po kini gi OMR shin tang gini ki candidates kum pendap ire kado yo mi bertuj ki walai ga personal interview kani penman go ire ga yi ikam ga sain insania ai ga DSC adu oman gatel nete da insania be ga rayong ga high court wa buram wangi scam mela go court kau bicara ko ewan kenang woman go jing mentoy yang ki candidate sebagai pait ba dan ni kena kan rogi thung kam tu jam akan ni riong i hazal pitri salar Nadune khai di khan be la tong choi nga ga dia pa ke snil de chit ko Ili mem yor aim gini khon me Pai upon kelas tenu chong tangga college stage nem yo le me stage nem le tangga we kon buat tito ini kan sih yang kayak bisa orang modal desa pinai wan ai bam sien ai ta papacho families to that means right for it ông nem vụ coi như khmat đó vụ tê tàu tràn bò rừng khlev Hey, pass your first division ah. Kan, pasal kan. Oh, babe. Congratulations kan. Thank you, babe.